Reka mbifurize ikaze mwe mwese mukurikira Vuvuzera 250. Nizere yuko mumeze neza cyane ndetse mukomeje kugenda mugira ibihe byiza aho muri hirya no hino hatandukanye. Nkuko bisanzwe Vuvuzera 250 iri kugenda ibagezaho incamake cyase bimwe bigize ubuzima bw'abakinnyi b'Amavubi ariko baturutse hanze, ariko nanone batari basanzwe bamagarwa mu Mavubi bagenda baza vuba kugira ngo baze nabo batange umusanzu wabo mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Kuri ubu ngubu rero dukomeje kwitwa Samuel Gwire. Uyu nguyu ubundi amazina yose yitwa Samuel Leopold Marugire, ariko abantu bamuzi cyane ku izina rya Samuel Gwire kuko ni ryo akunda gukoresha mu kibuga ndetse ni naryo mu itangazamakuru ndetse n'ahandi hose agenda akoresha, ndetse no kuri za social media ziwe, imbuga nkoranyambaga ziwe ni ryo zina agenda akoresha. Uyu nguyu rero ni umusore w'imyaka 21 yavukiye mu gihugu cy'Ububiligi, ariko akaba afite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Samuel Gwire akaba akina mu kibuga hagati, akaba ari umumediateri muri rusange. Uyu musore rero kuri ubu ngubu yagiye aca mu ma ekipe akomeye ndetse atandukanye, aho yaciye nko mu ikipe ya Gent y'abatarengeje imyaka 19. Ahangaha hari umwaka w'imikino wa 2018 2019, mu gihe kandi mu mwaka wa 2019 2020 yaje kuva muri ekipe, ahubwo ahita yerekeza mu ikipe ya AFC Tubize. Iyi ngiyi nayo ni ikipe yo mu gihugu cy'Ububiligi. Hanyuma nyuma yaho nibwo yaje kuhava nanone yerekeza mu ikipe KSV Roselare. Ahangaha rero niho yahise yerekeza, hanyuma ahava ajya mu ikipe ya La Louvière. Ngubu ni nayo akinira. Uyu musore rero ni umusore w'umuhanga kubera yuko agenda abigaragaza umunsi ku munsi, gusa aho hose mbabwiye yagiye agenda nk'umukinnyi wigenga kubera yuko nta mafaranga yagiye atangwaho. Gusa iyo urebye statistique ze ubona ko atari umukinnyi mubi cyane, bitewe nuko nk'ubu ngubu muri rusange ntabwo ari umukinnyi mubi, ndetse mu buryo bwo kwataka ntabwo ari ko nibura afite amanota 11 kuri 20. hanyuma muri wo kudefanda ntabwo ari mwiza cyane kuko afite amanota 7. Urumva ko ntabwo ari byiza cyane mu buryo bw'ubutekinisi, cyangwa se ko akunda umukinnyi aba atembereza umupira mu kibuga ndetse arwana n'uburyo batawumwambura, nabwo ntabwo ari bibi cyane kubera yuko iyo urebye ku mpuzandengo afite amanota 13 kuri 20. Nibagiye kandi muri yo gutekereza vuba cyane, nabwo ntabwo ari bibi kuko iyo afashe ball ubona yuko no wa mukinnyi utekereza cyo gukora ndetse akaba yabyaza umusaruro umupira aba afite. Ni mu gihe kandi ku bijyanye n'imbaraga ho ntabwo ari byiza cyane kubera yuko physique ye ntabwo irazamuka. Sinzi namubyibuka neza yuko mu gihe yari mu ikipe y'u Rwanda Amavubi yatangiye imyaka 20 nabwo yakinaga, ariko wareba mu kibuga buryo buri physique ukabona ko ntabwo biraza. Gusa kuri ubu ngubu asa nk'azamuyeho ibijyanye n'imbaraga, bitewe nuko mbona ko nibura amaze kuzana umubiri. Hanyuma mu bijyanye n'umuvuduko rero ni mwiza cyane kubera yuko afite 12 nibura ku mpuzandengo, kubera yuko byigaragara yuko ku bijyanye n'umuvuduko ku bijyanye no kwihuta mu kibuga, Samuel Gwire ni umukinnyi mwiza cyane ndetse ni umukinnyi wihuta cyane mu kibuga kubera yuko agenda abigaragaza umunsi ku munsi. Uretse ibyo rero, aho atandukaniye na bamwe baje gukinira ikipe y'u Rwanda bashyashya, nuko we yigeze gukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abatarengeje imyaka 20. Yashakaga itike y'igikombe cya Afurika, ariko yaje gukurwamo n'ikipe ya Zambia yitsinze ibitego 3-1 mu mukino ubanza. Hanyuma mu mukino wo kwishyura banganya igitego 1-1. Iki gitego kimwe banganyije 1-1 cyatsinzwe na Samuel Gwire. Urumva yuko rero nubwo wenda ari wo mukino wa mbere hamagara mu ikipe nkuru y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yashobora kuba agiye kuyikinira, ariko ni umukinnyi usanzwe nibura barageze mu Rwanda. Ni naho atandukaniye na Bangwabije Clovis ndetse na Babuhake Clement, kuko nibwo bwa mbere nibura bambaye umwenda w'ikipe y'igihugu, mu gihe nibura we Samuel Gwire yigeze kwambara umwenda w'ikipe y'igihugu. Reka rero tumwifuriza amahirwe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ndetse twizere yuko azanayiha umusaruro Abanyarwanda twifuza.